ki khubor ka Batisi TV lawan ra shapi ta ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. The St. Joseph Services invites admission for MBBS in India and abroad. For more details, contact 94361 19558. Hagala asmi ublay jong katayo, kapratarik ubnay naiwing aradar arpuay. Menteri ke Sarkar Jilla ubal kermen Shilla, ula plipa iba ya kaway ke jaka sumar benyat kabadan hadhan kheti Shillong, ya kabala tip kum ke Urban Dental Clinic. Hagani ke jaka sumar benyat, kin don ki doctors ki batbit ki ban ajing syakri ya ki paiba, bakintup ya Dr. Moon Lingdo, BDS, MDS, endodontist. But hakajo kaporu ubadai director jangka Urban Clinic. Kiway pat ki doktor ki bakentup ya Dr. Alok Puri BDS MDS, ke Dr. Darimika Kharbuli BDS MDS, baro arngut ki day periodontist and implantologist consultants. Kiway pat ki doktor ki bandonlang hagani ke klinik ki kentup ya Dr. L Narendra Singh BDS MDS, ubadai prosthodontist. But Dr. Rahul Maheswari, BDS, MDS, ubadai oral and maxillofacial surgeon. Ki jajing sumar benyat, ki bakane ke klinik ka ajing syakri syakipat ba, ki kentum, ya ke root canal treatment, ke restorative dentistry, ne ke baki juong ban filling, ke cosmetic dentistry, dentat veneers, but kiway pat ki jajing sumar. Haba keren hagani gasngi kumukongsan, uba kermen shilla ula kitbok kit riang, bakane ke jaka ajing sumar kan la ban ai ke jing syakri ke babhatam, bat kabala ban penhun ye kipat ba. Nga depas BDS o, adinta debla MDS ro. MDS i dental branch bona wam tip wa to ke dental branch la bona tip i medical la am child specialist am ki ENT am Bon ki medical field pun awak tip am specialist tang yang iwan dental wan arbon tip am specialist. Tengah winner doktor am Shillong wa debiga specialist. The ila dental am charger specialist. Tengah wi department debot ini wakra ya setip am susan di doktor over tip specialist sudah. Tengah ki postgraduate sudah iwa is as a team to kra ini. Atau main news for spread is it's or changing trend ang bon hini bon tamam mo bon ki specialist wala wakra Shillong. Ami di tang waru dunata ani as time goes on the bon ni tama ko spread awareness ro mani hi ila dental field la i mai ki specialist ta i anta hanit yung i san wala all i team yung i so sang di city specialist ba yo lang to serve better to humanity and it's kamtam yung i tan hini Shillong ro dunai ga to yung serve i bru yung i chwa that kantor em long wa i pat kam ju le wa gini ki doktor ju ra kre hini o is khet ki da jing shikri ya ki pai ba ha o bonsen wat bonsen ju chem bhai ha ki tai thang yo i ju ye ot ye na mi jing to wa jing la tho ro wa ji son pat hini le am kat tu ha ding ot ki doktor le khachak kam ka jing tu gun pham wa la da wan ki patient ki yong phi na ki nugi bentang na ki nugi khap le kapat e bi wow priang la new treat piki hagate garukom kawa we treat lang pi salansan mo berkat am tam ye ginon kre mo yo la se musem go week staff ki ora kre musem go we yo la se wa daw em kate jing mut jing berkat hayam pi wa ki mo you onga discrimination ma wa ki wanang kondong rason henry bonsen wa kam ka berupa ba hi jos nyawi ot ibroitai pada jo ipol ke pat ie pi bagi staff yang pila
Outret please selansar hejing itu waga jing sikri ya ki patient ki yang pila dawan ki lagi nugi mentala. Ini ke klinik wa pi de bo PM ga purpose ka thong yang pi wa dewa wa ya ga ni yo serve yo pai ba dan ni ba ho os ke ga jingla ti em kam chi bon I kam ki bru hap em kam ko mai yo pendap ngai scheme mo da ga jing pumi pi le ne ga jing yo pi da ga ni u em ga banta wa pi donate pi le ne u em ga banta wa e pi ga jing yarap ya ki bi to wan ki ba em kam da heju por la kam de klam no de yo ko tu wa u man bi ki wa ya jan wa ki pai ba kham tam ki patient ki yong pi tu kwa o pi kam ki doktor kam gini ki kerja advice u isi pai ba le pi kini te ga effect yo ka le pi kini ke benefits kita to wa em kam ba khna wa I kam ki patient bom sen im tb lai I bas nya wa kujut o I pun wiar ye tu ga kujut ke ye ka effect khmat tb dan re pi kam ki doktor ki wa man specialist ye ni ta ki me ta karpa de pi wa e ki te gi awareness si pai ba khna wa tip ki ke ye ga precaution chin gi da di chem hindu ni banta hai da sa ka wi la syam so rong o wa man chwa gi pu yong I ju ong gi o chabar ba yo hablai chabar yo te gi doktor ki wa tibit kan ni ikme ni bat ambaha yu ong wa im em kam du lai chabar pulu ye ga by flight ni ga by gari lai dik chat la poi ba yi da thau sa yong I he ni dik chat da yi poi yo I the best service ko serve na ta yong I pai ba da ga ni to man go pun sup ye ngai pi ki pai ba ro hi e ba ga ni ga urban dental clinic man go clinic ko serve yo pai ba but heju ko le ka clinic ko wa yo ye ga nam bu brom wa kini ki kon ko stand bi man ske ko serve ye ko purpose ko hatam do ni ko te ko ko che jan mo Ni to ke klinik khut gya ka urban dental clinic am go hadan kiti ni ti clinic wi na gi clinic bo biang lut ki specialized doctor ngi ni yam gi susan ngodi bo khi as a team yo biang jing skri I ki pai ba sel pha sia sen one visit the clinic and elat I u skri phi di bo miat Hello, hi there. I am Dr. Moon, Director of Urban Dental Clinic. Urban Dental Clinic is governed by a team of highly skilled individuals who have skill and specialize in their own field with years of experience. Please do visit Urban Dental Clinic and let us serve you the best.